Hoofnuus vanaand, die portefeuljekomitee oor polisiedienste beklemtoon die weermag se rol in bendegetuisterde gebiede. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, sluit sy termyn op 'n hoë noot af. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die nasionale weermag en die Kaapse Metropolisie het saam klopjagte uitgevoer nadat hy in 3 gemeenskappe op die Kaapse vlakte ontplooi is. Die doelwit van die weermagsending in die Wes-Kaap sluit die bestryding van geweldsmisdaad en bendebedrywighede, asook die stopsit van die verspreiding van onwettige vuurwapens in. President Cyril Ramaphosa het in sy staatsrede gesê dat soldate in bendegetuisterde gebiede ontplooi gaan word en gaan help om onwettige mynboubedrywighede te bekamp. Elke ontplooide eenheid het bestaan uit weermaglede en ander wetstoepassers. Inwoners langs die pad het die eenhede verwelkom. Hulle hoop dat bendes se skrikbewind gaan eindig in gebiede soos Tafelsig. Minimize killings on the streets, minimize gang activity, also drug activity. Because I've been through it, I'm 30 years old, living here for 30 years, seeing things happen. Most of my friends isn't here anymore, or they're on drugs. So, try to save more of us, man. By elke adres wat deursoek is, het die weermag 'n hele straatblok afgesper, wat beweging van mense belemmer het. Hoewel die meeste inwoners saamgewerk het, was ander ontstoke oor die wetstoepassers se teenwoordigheid. Baie upset, want ons hou nie drugs en goedes aan nie. Ek is 'n moslim. Daai kan met hulle uitgeskik egte. Wat een en hy's 22, hy's 'n mental health patient. Hulle kap 'n dyk vrou se deure agter. Hy klonkies nog eens 8 jaar oud en hy siekelik. Is hy reggie? Ek het dit so losie. Ander inwoners is skepties of die weermag enige verskil gaan bring. I feel like we are going to see them now. When are we going to see them again? That's how I feel. When are we going to see them again? It's all good for now. It's a lot of police. But we don't see them all the time, though. And I don't feel that even the South African defense, they're not going to do anything different. Die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie het die weermagontplooiing verwelkom. Daar is egter bronne van kommer. And we're seeing operations like this happen, but what will essentially happen with evidence? Is it going to be fast-tracked? Do they have the capacity to process everything? And then on top of that, since last week's briefing in Parliament with the Joint Standing Committee on Defence and the Police Portfolio Committee, we still don't have an indication of whether they have properly organised a plan with the MPA to ensure that prosecution happens properly. Die polisiediens sê dat hy eerste dag haakplekke verwag het, maar is tevrede met die verloop van sake. Die sending gaan in 'n aantal gebiede uitgebrei word oor die volgende maande. The station commissioners and the district commissioners and sub-district commissioners, they have their also operations, but the bigger operations that are as in its magnitude are in the hotspot areas, but as the flares appear, we divert some of them to go and stabilize the areas as well. Nog die weermag, nog die polisiediens het inligting verskaf oor hulle beplande werksaamhede in die aanloop tot Paasnaweek. Die grensbestuursowerheid sê hy is gereed vir die toename in reisigers en vragmotors wat die Paastyd deur die Lebombo grenspos tussen Suid-Afrika en Mosambiek gaan beweeg. Nuwe tegnologie gaan ingespan word om die dokumente van meer as 16,000 pendelaars per dag te verwerk. Pendelaars wat reeds na Mosambiek onderweg is, het gemengde gevoelens oor die verwerkingstyd van hul dokumente. For today is fine. I think if it's carry on like that, will be better for us for Easter. It's not good. We take long time, very long time. The people like money. When you have money, you go. When you don't have money, you take very long time. From Mozambique, shop. So I'm going to Rustenburg. Yeah, so I think everything is fine. Sommige reisigers is bekommerd oor misdaad op die N4 tolroete. Die pendelaare is deur 'n blouligbende gestop en beroof. Om veiligheid te verskerp het die grensbestuursowerheid die hulp van 'n private veiligheidsmaatskappy ingeroep. So we've got the Motla vehicle behind us here. That is a fast deployment vehicle. So that carry troops or
In this case, it will be their personnel to certain areas, and it's also border patrolling. So we patrol the border here to see what any illegal activities is going on, and it's very visible from the vehicle because it's quite high. So they got visibility on the activities that's going on there. We are actually expecting to average between 25,000 and 30,000 people, and we are expecting that tomorrow as the peak date upon which we are expecting the majority of the people to leave South Africa. So up to this point, I was just talking to the team who are doing the processing. They've just indicated that we've already done around 10,000 individuals, and that is basically divided in between those that were coming in and those that were actually exiting. So I suspect today, as we go towards the night, we might actually reach around 20,000 individuals. Verkeersvolume sal na verwagting van môre af op alle hoofroetes van die land en by die grensposte toeneem. Kort voor die verwagte toename in verkeer oor die Paasnaweek het die stad Johannesburg se Departement van Openbare Veiligheid sy Paasveiligheidsveldtog bekendgestel. Vanjaar se tema is Bring die wet nou, vandag terug. Die veldtog is op die N12 in die suide van Johannesburg geloods en gaan dronkbestuurders, onpadwaardige voertuie en korrupte amptenare teiken. Motoriste het al tevredenheid uitgespreek oor die padveiligheidsveldtogte wat op verskeie hoë weë gehou word. I'm traveling to Lesotho actually. How many hours are you going to be on the road? Between 4 and 5. Let's be safe there on the road. Let's not drink and drive. Let's be safe. And so that we can go and see our families. I also heard that in the morning there was another accident in N1 in Limpopo. We don't need to see that, Let's be safe out there, please. We're just around. We're just around staying safe at our home in Vereeniging. We don't want to be on the roads for this Easter. There will be a lot of people out there on the road. So for us to be safe, we rather stay at home. Verlede jaar was daar afname van 32% in passterftes oor die Paastydperk, met 167 sterftes in vergelyke met 335 die vorige jaar. Die stad Johannesburg hoop om syfers nog laer te hou. The issues of cameras, they were not actually working properly because we know that as on the crime fighting, we must actually use the technology as well. So we had about 565, of which 40% of those were working. We actually got them now to 80% of them working. Others are not working because of the power shortages in the city. We've managed to partner with the private sector, Vumacam, so we're able now to have visibility of plus minus 60,000 cameras around the city. Reisigers word versoek om waaksaam te bly, die padreëls te gehoorsaam en verantwoordelike keuses te maak. Wetstoepassers sal die hele naweek oral sigbaar wees op die land se hoofroetes. Handsyne vir minibus taksies is uiters belangrik om taksipendelaars by die regte bestemming te kry. 'n Vinger na regs in plaas van links kan jou in die teenoorgestelde rigting laat beland. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taksivereniging in die Vrystaat het nou bekend gemaak dat alle ou handsyne nie meer geldig sal wees nie. Hulle word vervang met 'n universele handgebaar wat in die provinsie gebruik sal word. Dit sal later na die res van die land uitgebrei word. Om 'n minibus taxi te stop, moet jy die regte handsein maak, anders gaan jy jou rieme styf loop. Die regte handsein is heilige kennis vir miljoene padgebruikers. 'n Vinnige polsbeweging of 'n vinger op of af kan die verskil wees van of jy by jou huis afgelaai word of in die teenoorgestelde rigting reis. Om dinge nog meer ingewikkeld te maak, het elke stad en dorp hul eie handgebare. Tot nou toe, althans. We are making aware all our passengers, even the passengers that will be on the streets. There is only one sign that the taxis will stop for a passenger to board it. It's just, this sign is no more usable. And then the only sign that will be recognized, it will be this one. You see, this one. Taxi-gebruikers in Botshabelo is boos oor die nuwe handsein en sê dit is 'n flop en swak idee. Hulle sê die bestaande handseine was vir jare doeltreffend. Is it 2 times or is it 3 times? Sometimes the traffic will be hectic. Then you must do like this. Ha! Did they see me? They didn't even see my hand. It's easier when you do like this or whatever. Yeah. They can't change something that we already are used to.
rather spend that change on something like fixing the potholes, fixing the city. I think it's going to be hard for the taxi drivers because they won't see the difference between N8 and 4-ways. Because some people make 8 for going N8 and then some people use 4 for going to 4-ways. So it's going to be very difficult for taxi drivers to know the difference between 8 or 4 or that sign we are going to use. Die meeste pendelaars meen 'n universele handsein vir alle roetes voorspel net chaos. Gelukkig sal net 'n Aprilgek die storie vir soetkoek opeet. Net hierna, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens praat oor sy geskiedkundige dag en die OVK hoop sy nuwe logo gaan 'n teenvoeter wees vir kieserapatie. Bly gerus ingeskakel. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê individuele belastinginvordering het die meeste bygedra tot belastinginkomste, gevolg deur die belasting op toegevoegde waarde, maatskappybelasting en douaneheffings. Dit het daartoe gelei dat die Inkomstediens vir die eerste keer die 2000 miljard rand invorderingsdoelwit in die 2025-26 boekjaar verbygesteek het. April ten einde loop, sê die Inkomstediens se fokus op die belastingontduikers as ook onwettige ekonomie het die Inkomstediens 3.15 miljard rand verseker. We watch every taxpayer, every rand, every cent. We make a phone call when we think you're sitting on your lap and we remind you that we must pay before midnight. So at 3 o'clock, I had the pleasure of refreshing our engine and we crossed the threshold of 2 trillion. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die Inkomstediens geloof vir die historiese prestasie. Dit is 3 miljard rand meer as wat Godongwana in Oktober verlede jaar beraam het. They've collected 3 billion more than we estimated in October, which is quite interesting for me, particularly in the context of the subsidy for the fuel levy. Fuel levy, I'm going to spend about 6 billion rand per month, which means already they have provided me with 50% of the April expenditure. So that's an excellent achievement. Die Inkomstediens se inkomste in onsekere ekonomiese tye het met 8,8% gegroei. Vakbonde, studente en ander rolspelers wag in spanning op die tugverhoor van die fisiekanselier van die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap, professor Sakela Buhlungu. Buhlungu is voorlopig geskort nadat dit aan die lig gekom het dat hy en 4 senior bestuurslede 2 uitvoerende direkteure aangestel het sonder die nodige goedkeuring van die raad. Buhlungu is in 2017 in die posisie by Fort Hare aangestel met die doel om die instelling te vernuwe. Gedurende sy termyn het die spesiale ondersoekeenheid 'n ondersoek na wanadministrasie en bedrog voltooi. Verskeie inhegtenisnemings vir korrupsie en moord het gevolg. Gewelddadige betogings het verlede jaar by die universiteit se Alice en Kugompo kampusse uitgebreek met studente wat geëis het dat Buhlungu bedank. Inwoners van Holpan in die Noord-Kaap sê na 30 jaar het hulle nog steeds nie 'n gesondheidskliniek nie. 'n Mobiele kliniek wat die humanitêre organisasie Gift of the Givers so wat 20 jaar gelede geskenk het, is slegs op Dinsdae en Donderdae oop. Inwoners sê hulle versoeke aan die Departement van Gesondheid om hulle van 'n behoorlike kliniek te voorsien, val op dowe ore. Elke ander dag moet die inwoners die tog van sowat 30 km na Barkley Wes aanpak om mediese hulp te kry. Op die 2 dae wat dit wel per week oop is dit slegs tot 11:00 in die oggend oop. As vir 30 jaar wat ons 'n container kliniek het. Ons het eers 'n mobiele kliniek gehad wat op en af gery het. Gift of the Givers het ons so jammer gekry. Toe gee ons 'n container wat vir 30 jaar operate. Ons groot mense kan nie kliniek toe kom nie. Van 11:00, as die tyd 11:00 is toe niemand kan kliniek toe kom. Die suster sê help nie mense na 11:00.
Die provinsiale departement van gesondheid sê hy verstaan die gemeenskap se behoefte aan gesondheidsdienste wat 5 dae per week beskikbaar is. Hy sê dat 'n mobiele kliniek aangeskaf word om inwoners te bedien. Important to note is that there are guidelines set by National Department of Health in respect to the norms and standards that have been determined in terms of the category and the size of each healthcare facility. Chief among these is the catchment population and the daily head count, which is above 8,000 patients per month. Die inwoners is egter skepties dat dit weer net leë beloftes is. Die onafhanklike verkiesingskommissie het 'n nuwe logo bekendgestel vir die komende plaaslike verkiesings wat kiesers apatie moet aanspreek. Die verkiesingsdatum moet egter nog deur die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Wellenkosini Hlabisa, aangekondig word. Die OVK se veldtog om bewusmaking te skep vir die plaaslike regeringsverkiesing kom te midde van kommerwekkend hoë kiesersapatie. Volgens die OVK gaan 'n rekordgetal kandidaate aan die verkiesing deelneem. Suid-Afrikaners word aangemoedig om aan die demokratiese proses deel te neem, al is hulle ongelukkig met sommige staatsinstellings. Parlementêre regsadviseurs sê die indirekte betalings wat die padongelukfonds maak, is 'n moontlike oorsaak van wanadministrasie by die fonds. Die staande komitee oor openbare rekeninge, oftewel SCOOR, is besig om 'n verslag oor die fonds saam te stel. 'n Dagvaardiging is uitgereik vir die voormalige hoofuitvoerende beampte, Collins Letswalo, om voor die komitee te verskyn. SCOOR ondersoek beweringe van wanadministrasie by die padongelukfonds. En die uitgawes het oor die jare toegeneem. 86% as of 31 March 2025, the claim expenditure amounted to 42.6 billion. So we can see there's been quite a jump there. And 86% of that expenditure was compensation towards the claimant, with a balance of 11.4% accounting for the processing costs. Die bewyse voor die komitee dui aan dat regsverteenwoordigers die meeste van die padongelukfondse aansoeke hanteer. He shared that only about 3% of claimants claimed directly and 97% claimed via lawyers. And he indicated that when he started at the VAC and he presented his communication strategy, and that would have been in or around October 2023, he was told by the then acting Chief Corporate Support Officer, Mr. Ian Burrell, who the committee also heard from, that the VAC does not promote direct claims. So in his words, that was made abundantly clear to him. Die komitee skaaf van sy verslag voordat hy dit indien. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Ons is net hierna terug met die sportnuus, as ook die weer vir môre. Sien jou nou. Die Afrikaanse redaksie moet groet. Ons is môre aan terug met nog nuus in Afrikaans. Mooi bly, tot dan.